O planovima Sava životnog osiguranja, o prostoru za razvoj životnog osiguranja u našoj zemlji, kao i o samoj kompaniji Samo za svet novca govori izvršna direktorka Sava životnog osiguranja, gospođa Gorica Drobnjak. Sava životno osiguranje je mlada kompanija. Možete li nam reći nešto više o kompaniji? Da, Sava životno osiguranje je kompanija koja je nastala 2008. godine, a zvanično i sa radom počela tokom 2009. godine. Ovo je znači neka naša 6. godina rada. Mi smo kompanija koja je nastala putem Greenfield investicija i to govori o jednom sporijem rastu, ali sigurno kvalitetnijem, što sa aspekta odnosa prema našim klijentima, ugovoračima i osiguranicima polisa životnog osiguranja, tako i sa aspekta odnosa prema našim zaposlenima i samoj kompaniji. Možemo se pohvaliti da svake godine rastemo više nego što samo tržište životnih osiguranja raste i da očekujemo da će to biti trend i u narednim godinama. Sava životno osiguranje je akcionarsko društvo sa učešćem 99,9% kapitala reosiguravajuće kompanije Sava Re iz Ljubljane. To je druga po veličini kompanija u regionu koja može se pohvaliti sa premijom od skoro 500 miliona eura. Naš akcionar je pre osnivanja naše kuće osnovao kuću koja se bavi imovinskim osiguranjima, Sava osiguranje, i koja uspešno od te godine posluje na našem tržištu. Vidite li prostora za razvoj životnih osiguranja u Srbiji? Da, i pored ekonomske krize očekujem i dalje rast životnih osiguranja. Sa jedne strane, kriza donosi teškoće pri odvajanju sredstava za bilo koji vid štednje, ali sa druge dovodi do stvaranja svesti o potrebi posjedovanja novčanih sredstava u tako teškim i neizvesnim životnim okolnostima. Srbija je upravo primer takvog razvoja životnog osiguranja. Mi u ovim uslovima i stepenu privrednog razvoja ne možemo značajno da rastemo sa aspekta visine premije po glavi stanovnika, ali polako rastemo po broju osiguranika. Taj podatak upravo pokazuje da i kod nas raste svest o potrebi osiguranja života. Možete nam reći nešto više o planovima Sava životnog osiguranja u narednom periodu? Sava životno osiguranje nastavlja sa svojim planovima razvoja. Plan podrazumeva kako rastu premiji, tako naravno i u povećanom procentu učešća na tržištu. Svi pokazatelji govore da smo postepeno došli do dobrog i kvalitetnog poslovanja i to sigurno u najtežim godinama za osnivanje i pokretanje poslovanja. Poseban akcenat u narednom periodu stavljamo na aktivno učestvovanje u edukaciji stanovništva Srbije u životnom osiguranju i stvaranju dobre i dugoročne povezanosti sa našim klijentima. Našu posebnu misiju čini društvena odgovornost i humanitarni rad, a svake godine se trudimo da pomognemo i određenoj životno ugroženoj grupi ljudi konkretnim sredstvima ili učestvovanju u konkretnim akcijama.